nam ni nyina owe no papa Shee we maami Akosua Serwaa Tim Odo Broni so mu dem maami Akosua Serwaa onfa meto so onfa mom say ya pese 17 years ni adade lumbeja no ho ba Ghana be me bia enya yida onfa mebom ewusia de wei maami Akosua Serwaa be jeso anasa wanye so anu ayede mu hwe TV so nie message so be subscribe video fa adwen trend to na share more of obi enya bi enhye every brand maami Akosua Serwaa ba Ghana the controversies ni bebre obeye dey obepe dey ba no ye dey obedru wie so obi ba Ghana keke ne doma besia no obedru wie yo sa ba go maami Akosua Serwaa na meet and greet ni ade enti questions ni nsam ni abobo ni de is plenty money from Team Odo Broni camp. Enti anu na say yes maami Akosua Serwaa Odo Broni camp ka so mukwa akohia no. Said maami Akosua Serwaa free baby a owo ne ekwa omukwa akohia no Germany ho. No mu hu ahunu de aniwa na chia mu e wo Germany ho. Anche ne hu so my cancellation is adade na esi wo se cheduma se a entumpan ayedin. Entumpan keka bom gegegegege. Dabi omutaban no msidabi ya besa kwa akohia no Germany ho. Na ya bisa ne se maami Akosua Serwaa evinsia dunsun ni a udade lumbe sa wo ba Ghana no. Tafri Yesu Bible onya hweda. Esan say untimi nkasa na wo ba Ghana dia ye wo ne papa Shee yen o kwa na ne nsada osisi achi na chese mu dika so bom mu wi bom eframa mfa ndam bibia kire say papa Shee odwam Akosua Serwaa so obedi kuna o mewro ni pieto ne fa sanse ne twa so obi nida Akosua Serwaa papa Shee adi wadi tese na papa Shee kwa ne sashe mami moto mba papa Shee sanu wahala mami hu sa papa Shee titale mami sa oba na o se papa Shee bi Akosua Serwaa na so do kana yampa 17 years 17 years ya papa ni jane ho no samre ayela adena akadoju so fompe eti se wose 17 years no oni lumba wale a ondi ne ho a omra bonten ne ema na fom nsa enhya won hwe tokure da ho oba mami a wona wo sie se wo be yekuna wukuna wu na papa Shee nsa hyehyɛ motom ne nsa deda ukom ne nsa me dey say metumi hwe mo video be me say na nti we nti boko pa ade eye boko okuta hankachi Dani Akosua maami Akosua wa airport wa Germany me ko me pamato o chere maami Akosua Serwaa ba be land o Germany airport me pato funina ba mo kolom mo hihi mo ayi mo nyina mo ko chama me Akosua Serwaa na Germany abai ehu se maami ni twantro mo DC do Frankfurt mo nyina mo ko hia no me wo UK so me kwa akohia maami Akosua me rakati asamaba. In fact, say the Team Odo Broni say, ye maami Akosua Serwaa, they will make sure say the holidays na wako Ghana no. Omu manani enje da. Na asamo ya so nko na omu bedai omu beka de ato no so. Na chese mi ankasa no asam no agye mensam. Enemi kopie life bi so abranti biam se ne din no ye friend Dani. Omu se omu ntiase se ye maami Akosua Serwaa akopie mu Ghana. Na wokoye no baabia yesi ani kunu onfa nani nkohweye baabi chese ayo mahi yo mutan kura sa maame no akopie me wo Ghana no nankeni kwan so okopɛ de wo Ghana ate so mu kyerɛ mu miati ase se maame no se wono ne de Germany ho oye single enti so mu kono mu kosia no airport anansen omu de fly bi ba se maame na kwa mbekwa kosia no airport ena afo mu de ba so ma cancel no me ni motive ntu mu de cancel no but Odo Broni ne say chinchina by force omu beko Germany ho akwa kosia maame no ombema na welcome airport ho chese omu chese ena de mate ensamo ya yawo chese omu kan ya miati ase se maame no
woni ne kunu gya ye kyese wo ye kyese ensem se basama se de papa Shee eno mo de to papa Shee so se papa Shee ene maame no etwempena na kyese omu ka asem bi papa Shee betia wosinti meme maame Akosua Serwaa na mo ye se de na mateme ho afiri ne ho sa no mo peso mo de papa Shee chale ene de me se man kan kyerɛ na meboa kyese matensem mo maso mu ankasa and some yo mo kan nyina simple because of say kofinti aba out ne aba amiati ase say ayie na nkasa na omu ye no this is not a year for Daddy Lumba dabi Daddy Lumba ye de wasa ankaye adutum wasa ankaye krabehwe enti na ye basa na omu ye ma no ono de wonte ase oni keke fusu onte ase ayie no ankoye kura enti no sankebeya wo so mutim ye no foforo ne se ye no foforo ye behu the difference between ye maami Akosua Serwaa ayie no ene de abusua panyin be ye no na de abusua panyin ene de ye PTA meeting England UK ene o move back Ghana papa Shee ono na ye ne chance ye papa Shee se de biem time abra chance di sikasem cassette buy obi ateme so bo cassette buy ye can say me yaka quantum cassette ye buy LPs ye de yaka quantum LPs sikasem LPs obi ateme so bo LPs Odo nti eni ni nyina ye de buy history we o come na akosem antina bikoyi cassette no wotema mene djumo mikoyi ani ye de abrante ekoyi cassette ni bi wo airport a cargo bar ni akofa ni de abrante na o supply biya ba no ho ada beka no betu na ye di akoni bank akran antina mekoji ni ho 400 cedis ena me de ko han dan e ma me brother kwadufo suni mama Akosua Serwaa e ma e tu free la pass ni o one bedroom ye kwasu e bra less wo na je se papa Shee de wo onim lu ena ye be pe edan no antina ka jam se me ko Mr. Ahema ono ne brother Kwame Ahema ena o ka se me nko no na edan o boys quarters wo inti dan ye 3 ena me ko han ko se bra ban ansam ko shia no airport ena me de ne ba se ma ko han dan wa ena ye nya 3 bedrooms de ba ko ye kitchen ena no mo me no yisu ba ko na me yisu ba ko ena ye tena ho sa timotawo ye ye adwuma kakran ko si se yenya sika yasta se wadi ska ba ya rekoto dome le papa Shee boy history tie ti Mr. Ahema fie ena na yesi dan nti wo kwa me na me hweso sa kakran ko fa papa bia wo si da fi mampon ena yede ne bai na me koto ayon wo cement nails na me ko free bi na me de ye na me ko from wo circle PNT na makwa ye call na my friend scanner sana we start say one ma send dia ba no ma say skaka go zit mi see your first house chese ma me se wa kwa na di sika ba mum ko ena na mante so bi nya asase ye wai tantra asase etuto ni nyina ena ye share tantra de yase so ati ase ena ba bia radio station ni wono Dabi ba bia North Legon ba bia radio station ni wono Wisconsin de no ye share ye no ase ena ye kana say East Legon asase no ye ko share ho de na se bi ho akọ ne abasa enye ne dentist ragati asamaba in fact abusua panyin ko fit to park eto papa Shee din say papa Shee eye lumba nua panyin no afei ena mate ase papa no wodwen se odi papa Shee ho few because wutie asam o kan na wutim so no ankasa no wonim lumba ho hwe and he don't really know the story between papa Shee and Daddy Lumba na se wutie ensem o papa Shee e kan na chese papa Shee na oye lumba ne boy no akwa se wonam na wo boy bi edi wachi wakola bia woni ne nam utim so mu stati so se omudi akoro no enye ne omudi agoro ache chese
Otimu se Papa Shee nim the story genesis of ya maame Akosua Serwaa. Ene ya papa da de lumba. Na afei ena mati ase de krontia Papa Shee abo aboso edi ya maame Akosua Serwaa echi se wompene ne empene chena. Because se mutie ya maame Akosua Serwaa kwa na disika first money baye emomokoto domia sase. Edi biba ekoto East Legon chese, and he knows everything. Na se nipa we say ejina honomo fight for the woman writer. Ghana fo ni bi say wabodam. Se wodwene se Papa Shee abodam a na wo na wo tie me no. Adwene da ni patrim no ebi na wutrim. Na wo ya aboa wo ese preko udidi a ommen aduane bia obedi ebi ni kradema wa obedi because wo ye aboa preko. Chale, in fact, Papa Shee say wakasa nkasa. Na Papa Shee ka sembi wose asante fonwoma chapter 1 verse 5. Ore ofonsa na waye dai na wahwe wonsa wahwe wodie because ore ofonsa no ebia na wofo ne ba anaso wofo na nkasa no enso eye dai ewe wodie anasa enye sa na ebenete ore ofonsa na wahwe wodie because ofo no ne nsa te seni pansa intina hwa sa be na nkasa me nse da ntia se bamabu whatever it is. Chale, in fact, me say this particular video ama me se Papa Shee oye ni papa ama matiase adekronti a Papa Shee ne bo ayedai afu de den because yesi brego wo hoi ya se metie story no na metie de wa Papa Shee esihye asem no me se ya maame Akosua se Ghana endi asem no ama maame ya asem wo se modie mopa monfansan ka baabia ensuo enhwe ene mommo ne date ento se maame no bra wa bre no se Ghana fo esisi no ebu asem ni gu no so na se wanya ne chefa na se wanya ajapade a woni ni kunu eye yansa na wo firi mu a modie mopa me se monhwa de se sa asem wo sei ebe hye maame na ma wanhwe yi a anhwe kora na ni fi obedi no asase so yi no menye sure say obedi mfie nansa na wede odi afiri mu because ade omodi maame no akwaso oma bo no enu oma bra ne so mu ena emfie no so na wadi no eni kwan se wodwendwene bebre but the way niema so esi ekeka kono eye adwendwene na Ghana fo ede ababa beto no so nanka enye nwanwa se mema ko Nike shop akwa Nike wey watch wey eye Rolex enie uzumi abem Rolex me the Rolex ya kyerɛw me na me de me ho me se makwa akoto me Rolex eye original na me de ababa kyerɛw se this is my Rolex o se there be enye Rolex enye original eye fake ehefa na wo de sa watch wey wo de bekwa akwa check ehun se eye original na se enye original monka na mintie ehefa the only place I bet me diako eye Rolex for omu shop Rolex biano e wo code number bi e wo ha sei me besa me de be kire mo e wo code number bi wo e kire ho sa code number no even say wo check e wo mu website na so kra na you can tell say this Rolex is original wo hwe na still na no wo dwene ho na wo ntiase a fako omu shop they will tell you say yes this is original Rolex a ye na ye de ye enti say maame no the certificate aba na wo na wo to no hwe certificate no na wo se wonya satisfied with the certificate a hefa na was enya wo na wo ye enya wo na wo ye enya wo me the Ghana passport aba wo se passport no eye fake me se da bi enye fake hefa no so de ko Ghana embassy na ko check and they will tell you say passport ya so fake enye fake ya na ye da bi e fake mo mfa ne nko nanzo so da bi o
Oma share marriage certificate they are not satisfied with the marriage certificate. Instead of say omo de beko akwa verify with German numbers no there be because you see a bomb amene chrono. Because they know exactly what they are doing. Eba ne say na wu timi hwe iPhone. Na wa judge say iPhone we enye papa. Ewa bra iPhone nyo na ye. iPhone ye kitami wos we enye papa. Enye papa. Meme se eye papa. Woso se enye papa se ye di atinye. Ye de kwana se ebu mi so oh ampa ye bu no. Na magye atom. Ye de ko shop na se ye mu mi na se wo no wani nye. Untimi ntena say e make judgment say ade we say ye fake. Ewa brad o ye no ana ba bi e to no umfa nkwankonko verify. Honestly, ade omodia maame ne de omaku maame ni sunsum. Maame no utim se ni sunsum so kra eden ate. Utie nsema papa si eka awurade. Bone bai ena maame wo ba wi aso ye nipa. Chale me de metiete no kwana mera ho. Arrivederci. Ye mi nwa asantefo. Omo ho ye mi nwa. Sesi ade mo asante